Itu lagi gede. Wow. Yeay, parasol, jamur parasol. Hai Yumi-chan. Ready. Yumi mau ngajakin kalian buat unboxing. Tunggu, ini awas staples ini. Ini awas staples. Tunggu papa come out. Nanti awas tangannya awas. Ya. Oke, Papa lagi bikin kopi. Papa lagi bikin kopi di belakang. Mama lap meja dulu tadi. Habis makan. Nah, ini nih. Mereka nggak lap meja. Ih, blau-blau dulu. Kopi. Kita di rumah cuma sama Yumi-chan doang. Ya. Ayo, apa sih Papa? Papa, mach mal auf. Wow, apa Yumi? Jadi kita ngambil surprise bags. Topfenbrot. Surprise bags yang cuma roti karena persediaan roti kita habis. Apa itu? Wish, garlic sticks, garlic bread. Wow, sama tadi dia udah ngeluarin ini apa sih? Olive feta. Pakai olive. Jadi kakak-kakak dan abangnya lagi nginap. Ah, genau für Kopi haben wir was. Buat kopi. Apakah itu? Ceng, cilu. Wow, cherry coklat Cake. schnitzel cake ya. Und? Wow, ada lagi. Aku memang suka banget surprise bags yang roti-rotian dari Spar karena mereka masukin kue-kue pasti. Tuh, ini ada kue. Ja, lagi. Makanya aku suruh abang bikin kopi. Oke, ini olive bread Alles lagi. das gleiche. Oke, beda. Ini. Anderes Brot, ja, Sonnenbrot besser, das ist Topfenbrot. Wah, enak ya. Das haben wir genug Brot, haben wir Glück gehabt. Oh. Ah, Ini harganya cuma €3,99. oh, das ist mein. Oh, cheesecake ya. Oh, bukan. Erdbeer, oder? Strawberry. Na, Himbeer. Oh no. Raspberry cake. Nah, ini kita makan sama temen minum kopi nih nak, sama garlic bread. Yuhu. Lagi. Jadi ya Yumi-chan kan belum bisa nginap. Dulu waktu mentas sih umur 2 tahun dia mah sudah nginap di rumah omanya ya. Kayak gitu. Jadinya dia untuk weekend ini dia jadi anak semata wayang. Tapi dia udah nyari-nyari kakak-kakaknya. So we minta kucing. Ja, genau. Mau ini. Ya udah mama ambil ini yang apa ya? Rababa strawberry. Rababa ini tuh dia tuh kayak batang talap sih, ya. Tapi dia super kecut, super asam. Aku mau yang ini deh, yang asam-asam. Wenn du denkst, du kriegst 4 Schnitten und wir haben gezahlt 8 Euro. Ya. Untuk dua bag, surprise bags kita bayar cuma 8 euro dan dapat sebanyak ini ya sayang, luar biasa. Ini kopi. Kamu duduk di kursimu kah? Kannst du zu mir, oder? Ich drück sie zu mir. Was dann? Geht schon, ich kann konvertieren. Strawberry. Da bom. High Weiß. Supaya Yumi. High Weiß. High five mama. Terus bikin
Mikir-mikir. Ist auch? Enggak, aku mau yang rababa ini yang asam-asam. Hah? Oh, motor. Nein, war auch so, wir haben uns gedacht, erzähl die Geschichte. Nanti aku kasih lihat, aku googling ke kalian ya. Aku googling terus aku kasih cantum ke kalian. Enak yang kecut-kecut. Aku mau yang ini aja nggak apa-apa. Rabarber. Oh, große Portion. Oh, jatuh. Jadi ini kayak cuma bolu doang, terus ditaruh buah-buah di atasnya sama si rababa. Strawberry kalau nggak salah ya. Biasanya gitu. Rababa dimix dengan Erdbeer normalerweise kan. Ngapain aku tiup ya? Kebiasaan. Das ist diese Brösel oben, gell? Ist das cheesy oder? Schon, ne? Ja? Oh my god, enak banget. Oh, so groß. Oh, jatuh. Ist gut. Mit auch diese Dings. Ya, aku suka kalau kue-kue sini tuh nggak yang berkrim. Kayak mein eigentlich nicht so krim. Aber das ist säuerlich. Lebih asam. Soalnya kayak as rababa. Lebih asam dari rababa ininya apa? Raspberry. Aber passt gut dazu, dieses säuerliche. Ich glaube, sie haben extra noch Zitrone oder sowas, ne? Wow. Enak banget. Makasih Yumi. Udah ngambil Kopi. surprise bag. Kopi. Thank you sayang. Sama-sama. War gut, die haben uns das mitgemacht, ne? Habe ich ja gesagt, die schmeißen immer entweder Donut oder Kuchen, immer dabei. Tom ist so ein bisschen mehr weg. Die Ja. machen wirklich guten Mix und wirklich so viel Brot. Iya. Aber wieder für 2 Wochen Brot. Tadi kan abang kerja, terus aku lihat masih ada 4 surprise bags gitu kan. Emang kira-kira sejam lagi dia baru di rumah. Terus aku bilang, aku order kah ya? Order lah 2 gitu. Karena roti kita bener-bener habis. Jadi ini langsung kita bekuin. Terus malam sebelum mama tidur, mama defrost gitu. Was drin für Mausi? So, schau. Dan bangun, Kidos bangun sembari aku bikin sarapan. Sembari bikin sarapan, dia sembari ku oven gitu sebentar. Udah enak banget, gengs. Mbak ini 4 euro satu bagsnya, amazing. Teman dulu ya. Habis ini mau jalan-jalan. Dadah. Dadah. Yumi mau susu. Mau milk. Was will ich vorhin schon sagen? Das ist schon interessant. Die sind schon gut, gell? Ja. Wann sie da mit dem Ruby verstehen? Da Yumi, susu. Ja, Rubik verstehe ich doch eh, aber ins Glas hinein und das. Das ist ja alles schon vorbereitet, nur wie positioniert man das hin, das ist die Frage. Enak. Itu susu Yumi ya? Ambil. Schnell stehen bleiben, bevor brennt. Warte. A few moments later. Astaga, parasol jumbo. Astaga, gedenya. Itu lagi gede. Astaga. Warte, ich will Foto machen.
Yumi, tunggu mama lihat. Ini. Wow. Naik. Yes. Papa. Oh my god. Itu satu lagi tapi udah kayak keinjak apa hewan. Iseng masuk. Wah. Dia udah jatuh. Wah, ini kayak kesenggol hewan gitu ya dia ya. Wih, parasol. Ya, ini parasol ini tuh. Wih, parasol. Kaput nanti, kaput. Yeay, parasol, jamur parasol. Wow. Wow. Super. Hey. Wow. Yuk. Parasol jumbo. Yeay. Yumi-chan. Happy Yumi? Happy. Wow. Happy. Parasolnya bikin Yumi happy. Yeay. Happy baby. Happy baby. Das ist der Mond schon, so schön klar oben. Schau mal. Von der Mitte zeigen. Wahnsinn, der Käfer. Schau mal nach oben. Schau mal, Ya. so schöner Tag und Mond. Ada bulan, Mon. Mana Monang? Wo ist Mon? Also PM, Mon. 20 PM, Moon and Sunlight. Mon. Hati-hati. Achtung, Gaga. Pulang bawa hasil panen. Ayo. Aha, come. Wus. Nicht genug Blumen. Mama. Oke.